I dobar dan ljudi i dobrodošli u moj novi video. Danas radimo najiščekivaniji video možda ikad za one koji su poslali sliku, a to je uređujem vaše slike. Naime, žao mi je što prije nisam napravio ovaj video, ali dosta je bilo pitanja hoćemo li ići u Hrvatsku, nećemo li ići u Hrvatsku. Onda je između te neke karantene i tih nekih obaveza dogodilo se da idemo putovati u Hrvatsku i tako sam odlučio staviti ovaj video za vrijeme kada dođemo u Hrvatsku. Tako da, evo, došlo je to vrijeme. Idemo checkoutat kakve ste nam fotke poslali, šta je to bilo, kako sam ja to uredio i evo, drugi dio. Idemo, skinut ću sad naočale. Ups, wait. Moram ići po SSD. Evo ga. Na ovom SSD-u su sve vaše slike koje sam edito, tako da idemo vidjeti. Moram samo reći, bio sam jako uzbuđen da napravim ovaj video, dobio sam neke jako dobre slike. Tako da nadam se da će mi oprostiti što ste ovako čekali malo duže. Znači ovdje imamo fotku koju sam dobio od Marija. Odmah sam na nju lupio svoj preset koji se zove Turkish Heaven. Potom sam otišao i napravio sam neke basic adjustmente, to je znači highlights, shadow, whites, blacks, to sam napravio da bih izjednačio nekako sliku. Naravno, jedna od prvih stvari koju trebate napraviti to je kropat fotku, zato što kropanje fotke M zbog Instagrama morate napraviti, M zato što kropanjem fotke opet dobijete nešto drukčije. Sa kropanjem fotke možete promijeniti cijelu fotku zapravo, ovisno kako ju izrežete. Ali kropao sam je najviše zbog videa, zato što ću ju staviti u video before and after. Tako da sam morao izrezati ovu cestu, inače nikad to ne bih napravio zato što mi se jako sviđa ovaj landscape. Ali evo. Potom sam otišao u ovaj Hue Saturation and Luminance tab, tu sam se malo igrao sa bojama, kao što možete vidjeti. Malo sam popravio plavu, znači više sam pomaknuo plave da nije toliko tirkizna boja, nego je više čista plava. Isto tako zelenkastu boju sam pomirio na više žučkastu kako bi dobio više taj neki filmski look koji sam htio postići. Onda možete vidjeti ovdje što sam napravio i uzeo sam gradient, povukao sam ga od gore i napravio sam ga više narančastim. To sam napravio zbog toga što sam htio postići taj neki sunset vibe. Slika je, čini mi se, slikana negdje oko podne gdje je dosta jako sunce, što možete vidjeti po jakim highlightsima. Ne znam, činilo mi se da bi planina bolje izgledala da nije toliko plavkasta i zelenkasta, kako bi se dobio taj neki kontrast između njegove majice i te planine iza. Tako da sam odlučio se s time malo poigrati sa izgledom te planine u pozadini. Nakon toga otišao sam i napravio sam dodge and burn na njemu. To radite kako bi dobili kontrast između svjetlih i tamnih područja neke osobe na slici. Tako da sam otišao i to napravio, tako da evo možete vidjeti prije i poslije kako to izgleda. Isto tako poigrao sam se s ovim tone curveom. Podigao sam malo više blacks i završio sam sa slikom tako što sam otišao u split toning i tu sam samo pogledao da li je sve ok. Nije se trebalo ništa previše dirati zato što je slika bila dosta izbalansirana, postigao sam taj filmski look koji sam htio, tako da sam ostavio to kako je. Tako da hvala Mariju na slikama, checkoutajte ga na Instagramu, isto ima svoj Instagram page sa slikama, isto fotka, tako da definitivno isto na njega zapratite na Mariju Beljo. I ništa, idemo dalje. Idemo sad na drugu sliku koju sam dobio od svog prijatelja Marija, on se isto bavi dosta fotkama u slobodno vrijeme. Kao što možete vidjeti ovdje imamo sliku njegovog brata koji stoji na obali i dosta je pažnja na ovom brodu koji se nalazi s njegove s desne strane. Automatski čim sam vidio sliku podsjetilo me na vibe Peaky Blindersa, zbog toga na način na koji je dečkić obučen. I odlučio sam, pošto imamo ovako dramatično more i oblake, da napravim kao da je neki monotoni izgled, tipa Oluje, tipa onih starih filmova. Tako da možete sad vidjeti, izabrao sam na kraju svoj preset Fujifilm koji sam napravio specifično za te neke stare filmske lookove. Nakon toga sam otišao i malo sam sharpenao sliku. Naravno, otišli smo u ovaj basic tab, popravili smo malo highlights, shadowse, whites, blackse. I tu sad dolazi dio koji je vrlo važan, a to je uzeo sam ovaj gradient, povukao sam ga s lijeve strane kako bi zadavnio lijevi dio slike i onda sam prešao brushem preko
dečkića kako ne bih imao taj tamni dio na njemu, nego samo na nebu. Isto to sam napravio sa desne strane neba, ali puno blaže, tako da se ne skuži toliko. Nakon toga uzeo sam Dodge and Burn i Dodge and Burnuo sam vodu ispod. Htio sam dobiti malo više kontrasta u ovim crnima i ovim highlightsima, znači shadowsima i highlightsima na vodi. I mislim da sam to postigao time što sam napravio, a da nije look tipa kao da sam povukao samo kontrastni ovaj tab. Na kraju možete vidjeti šta sam ja sve napravio zapravo s ovim gradientom. Privukao sam pozornost dosta na njega, samim time što sam koristio te gradijente, a ne recimo da sam napravio vinjetu. Jer kad napravite vinjetu onda izgubite taj neki osjećaj profesionalizma, tako da uvijek radite, ako hoćete vinjetirati sliku, možete to napraviti sami ručno. Samo zatamnite dijelove koje vi želite, nemojte zatamniti sve sa vinjetom jer onda to izgleda dosta neprofesionalno i nije toliko artistički jer to može doslovno svaka osoba napraviti. Ako vi uzmete gradient i povučete na način na koji vi mislite da bi to trebalo izgledat, onda to izgleda puno profesionalnije, a nije toliko teško, znači to je samo obraćanje pozornosti na detalje. Dalje sam malo prepravio ovaj grain, naravno ostavio sam ga dosta u ovoj slici zbog tog filmskog luka koji sam htio postići. I eto, dobili smo jednu fotku koja izgleda dosta dramatično. Tako da, hvala ti puno Mario, sviđaju mi se jako slike i definitivno čekajte ga na Instagramu, shoutout za dečka. Idemo dalje. Sljedeću sliku nam je poslao moj brat Stefan, znači možete vidjeti jako dobra fotka, samo što dečka koči malo foto oprema. Ali to nije bitno, znači uvijek sam rekao foto oprema ne mora biti razlog da ne slikate. Kao što možete vidjeti, dečko je odlično slikao ovu sliku. Dečko je napravio odličan posao sa frejmanjem i sa općenitim lookom slike, kao neki street style po noći. Tako da idemo vidjeti što sam ja napravio s tom slikom. Samo unaprijed htio bih reći, dosta je bilo teško urediti ovu sliku. Slika je slikana po noći i ako nemate jako dobar fotić koji može to podnijeti, sliku je dosta teško urediti, što ne znači da ju ne možete dobro urediti, samo vam treba puno više vremena. Tako da ovo je slika na kojoj sam se ja najviše potrudio, uređivao sam ju sigurno jedno 40-50 minuta, ali da bih dobio ono što sam ja htio postići, ali u stvari vidjet ćete, tako da idemo vam pokazati što sam napravio. Napravio sam ove normalne stvari, znači spustio sam highlights, podigao sam shadowse kako bih izbalansirao sliku, popravio sam exposure jer je dosta slika bila underexposana, što je bila dobra stvar kako bi sačuvao te highlightse. Nakon toga sam napravio ovaj tone curve kako bih još malo uspio popraviti sliku. Nakon toga sam kropao sliku. Nakon što sam kropao sliku, otišao sam u ovaj transform tool i popravio sam malo sliku što se tiče kuta slikanja. To isto možete napraviti u Lightroomu, to je isto jako dobar tool, definitivno ga nemojte zaboraviti. Nakon toga sam otišao u Luminance i podigao sam malo noise reduction. To sam napravio iz razloga zato što je... Inače to ne volim raditi zbog toga što dosta smekša sliku kako bi se reklo, ali sam morao napraviti iz razloga što smo dosta podigli te shadowse, spustili te highlightse i pojavilo se dosta noise u slici. To vam se događa kada nemate baš jako dobar fotoaparat, ali kažem, to nije bitno. Sljedeće što sam napravio, naravno, kao što i uvijek radim, HSL tab. Otišao sam se malo poigrati s ovim bojama. Ovu narančastu sam pretvorio u crvenu i onda sam crvenu pogurnio u rozu, a ovu plavu sam napravio malo više, barem pokušao sam napraviti malo više plavom. Nakon toga sam uzeo brush i isto sam napravio Dodge and Burn, zapravo ne samo na njemu, nego po cijeloj slici kao što ćete sad moći vidjeti. I nakon toga sam popravio malo white balance. Sad ćete vidjeti zapravo što vam white balance može napraviti. Znači jako važna stvar. Fotoaparat vam ponekad ne može sam prepoznat koji white balance treba koristiti, tako da nekad ga morate i manualno popraviti. Pogledajte sad vi kako sam ja pušao white balance na desno, koliko sam ja zapravo dobio više detalja na njegovoj koži. Čim sam otkrio te detalje i to što sam dobio za uzvrat, kad sam pomjerio tu temperaturu, otišao sam i htio sam još više istaknuti tu njegovu kožu, vratiti mu još više te boje, tako da mu koža nije plavkasta nego više narančasto roza, što vam se možda čini čudno, ali nije. Zato što su highlightsi pored njega rozi, normalno da će mu i onda i koža biti roza. Tako da
otišao sam, dalje što sam napravio, otišao sam na brush i pobojao sam sve ove highlightse i dodao sam im još više saturationa i exposura, tako da sam dobio više highlightse koji još jače svijetle. Nakon toga sam otišao, još sam se malo poigrao s ovom plavom koju sam na kraju dosta muto i završili smo sa slikom koja se meni jako sviđa. Znači, to je neki moj vibe koji bi ja išao napraviti kad bih išao slikat vani. Tako da, hvala ti puno Stefane što sam poslao sliku. Top slika, nadam se da ti se sviđa moj edit. I ništa, checkoutajte ga isto na Instagramu, isto slika dobre slike, tako da idemo dalje. Tako da ljudi, zadnju sliku imamo od Janka, Finea Mode, njegov brand, kao što vidite nosim kapu. Review će doći uskoro, radio sam danas review/vlog, tako da ništa, idemo vidjeti kako sam ja uredio tu njegovu sliku. Poslao mi je sliku od prošle godine s ljeta i automatski, s obzirom da imamo ove stepenice, ove pločice i vidi se da je slikana na obali u nekom gradu koji ima baš te uske ulice i tako popločene. Ne znam šta pričam, ali podsjetilo me na Grčku i zbog toga sam dosta htio napraviti neku, ajmo reći, travel/inspo sliku. Odlučio sam opet iskoristiti svoj 80s beach vibe preset. Prvo što sam napravio je kropao sam sliku i nakon toga sam otišao u gradient zbog toga što sam htio smanjiti ovo što mu je dosta overexposano sa lijeve strane. To sam napravio tako što sam povukao gradient i uzeo brush kako bih ublažio neke stvari koje nisam htio baš underexposat. Poslije toga sam napravio ove basic adjustments, to je ovaj highlights, shadows, whites, blacks. Ovaj puta nisam spustio highlights zato što sam htio zadržati taj punchy look i samo sam mrvicu podigao shadowse kako bih ispunio ovo što je do sad bilo. Nakon toga sam otišao, povukao sam gradient od dolje, zatim sam uzeo brush i pobojao sam ove njegove naočale kako bih dobio malo više odraz o njima. Isto tako promijenio sam boju ove šahte na više neku tamno plavu jer mi se nekako uklapa u sav taj crno-bijeli vibe. I zatim sam odlučio dođi brnat njega, kao što možete vidjeti. Dosta sam se igrao sa tim highlightsima i shadowsima na njegovom licu i na njegovim rukama i nogama. I to je zapravo sve, ljudi moji. Istina je, zapravo nisam toliko dugo uređivao ovu sliku. Najviše sam vremena izgubio na tome što sam pokušao izbalansirati ovo jako overexposano lijevo sa njegove strane i zapravo njega koji je bio u sjeni, ali na kraju krajeva jako mi se sviđa kako je ova slika ispala. Ovu sliku doslovno možete staviti na Pinterest, može biti neka inspo slika, outfit, summer/edit, vibe, Instagram. Tako da, odlično frejmana, odlično slikana, odličan outfit, odlična lokacija i onda dobijete neku sliku koja doslovno može ići u neki magazin. Tako da, ništa, hvala ti Janko. Ovaj video sam već previše razdušio, snimam evo već sat vremena. Tako da, ništa Janko, hvala ti puno na slici koju si mi poslao. Obavezno dečka zapratite, dolje ću vam ostaviti link. Ima svoj YouTube kanal, odlične videe, ima svoj Instagram, zapratite ga i tamo, ima svoj brand. Kao što možete vidjeti, kapa je odlična, ima i hudice, sve živo, tako da veliki, big shoutout za Janka i mi smo gotovi za ovaj video. Ljudi, ako vam se svidio video, subscribeajte se, komentirajte mi, lajkajte bilo šta i mi se vidimo u nekoj novoj epizodi, a sutra, prekosutra vam dolazi neki novi vlog, tako da ništa ljudi, pozdravljam vas. Ćao!